Kasenjuk kinong de dawai ki bakan thop kinong de bat nong thet balatip kum ka Meghalaya Healthcare Association MHCA rengkat kajing snok tilang ko All India Organisation of Chemists and Druggists hakar pukandai tarik yayong kelapan benapat ba lengba kilat patai kubor ba hakar pau tarik jemang barok ki dukan de dawai ki farmasi ha barok ka wetari India bat ha Meghalaya kin kham kherdep bat anam don ka de ka thet dawai hakani ka sngi Unong yalam kani ka MHCA hakani ka jela ba David Kharsati ulapan bena ya ka daw ba kani ka senjuk ka khang dukan di dawai ha ka arpau tarik jemang kalong namar ka sarkar India kala plela di ki company san dawai ba di ki mahajan he distributor bande ba thiet dawai lengba ka yau online kumbale ya ki weipat ki mar ki mata bat ki kor ki bor kani ka senjuk ka persajur ya kani ka rai jong ka sarkar India ulaong Ula batai ru kani ka rai jong ka MHCA kamdei baka tieng ya ka jing dunong hendrai ka jing tieng kami namar lada the di ki dawai dashin online kan bu jing ma ya ka kwat ka khia bat ya ka jing im jong ki pat ba klem ki jing tho lani prescription na ki doktor ki company ki badi ne shalan ya kini ki dawai kin pet bet tang ya ka jing yo nong bat kim patiao satya ya ka jing im jong ki nong pang ula ong ru kin mi shibun ki brio ki ban kamai bam hok na kani ka jing ailat ka sarkar India khamtam ki company he seng long ki nong pathai kubor sha ki snong ba fer hari Meghalaya jagi iwan naka seng ka ba hi tip Meghalaya Healthcare Association kedai ke seng ka ba kuntup ya kinong di dawai ba nado retail wholesale hapo Meghalaya ngidon kumba ahajar terus pak ngut kinong de dawai kiba kentu kinong de lambat kinong de kutia te ai play pi namar ba ipo syakini ka press conference mentakasi kadai halor kadau ba ngi kum ke Meghalaya Healthcare Association ngidon ke ciete banyate rengkat ba ka All India Chemists and Druggists Association AIOCD katma ka banyale menta ka day alor ko re ka rim kata ka dong pangim kwa kum kinong de dawai ki badan kum ba khat ar lai lak ngot ki member India ba mai ngim kwa bakani ka cingde ya kidawai yang ba online kebakilatif mental ba Amazon ngasno ke dawai antau tatawan MG kunta terter kini kecing ka ba niasyam kum bino dawai kelong ba kamdei bagi ting yang hidup business mereka ke bagi ting kelong ba kidawai kibom trekam kabagi hot dan rank fake spurious drops la supply dan kita tu kena kibreu kiba kwa ban kamai pisang dan kabung hot yang tidak wai latip bakadai kita kikin cacing de kembali tambah ide yang rei kibreu kibawan pentit wai kini berengkam ya jerak habaki pang kira kamar pagno tina kata kagau habagyo I akan ka sarkar India I kumpa kam kwa sho ban snap ya kajing ya kranji kini kala de isu ku bala mental 7 years Indian nyosnam prasnam ya di bangelanya I tenrei I kumpa sarkar India kam kwa sho ban snap ya kasen jadi I kumpa kwa ban snap yang kita tu kat ni ngut ki simpan hari ini ki bertemu pan peniak lut dia para fak kinong de dawai ki marwai ki supply dawai hari dia berbuat dia nama kita kadau ni wan syafi ba ni larai haka meeting kepada apa Udaipur nak kini berada kasan tarik jom berada lain ba ngin khang kecing de dawai sanksi lenter ndre bala takat jile ya kren bakti ki hari dia berapa wai yang nomle sanksi in le suatang yu kubi wai na idak kata kalong
hak argo krik to me inlet ke one day ban. Kedawai itu bukan dawai barok. Nado ki wholesale, ki retail, ki bedai farmasi. Hak itu ki ingin kami ki nom beli. Di lembag kini ka kubor ba iwan syaki ikwa ba amar gimla ban poi siki nom pendong borok. Dai lembag ka kubor ba ki rap la lagi ban poi kini ka kubor ya kini ki citi ke bagi top ni sa syaki kini citi bagi syaki ila ai syaka office trong chief minister syaka office trong health minister syaki MP kat Ibadan Director Health Services, Licensing Authority, UGDC, but Commissioner Secretary of Health. Kini ni ay ki bakin tip namar ba kum kaseng ka basyay, kaseng ka barang chikli, ikwa para kini ya trainer ka, kini ya persangpan ya corporate bagi sisni kan long tangkum kadak panpa ya kakubor syangkam Sarkar India ba kadai ban lei kadai ban khang no ya kitu gibreu ki ba ai da wai ba phak da wai ba online claim done prescription dari doktor prescription kepada kita naik henry ki perangkap apply juga do para kacu kapor le minta uni drugs la sekai plat hari dia menghia jadiru te isolong kia yang kena disukian ba kibreu kisim kabu ba ka prescription ke ba sistem maswa kisu persangkan pertama ya ka kit dawai ba online te namar kata kadau ka ayo kenang khang ya kino kibreu ke dawai online kilaran prescription tadai kini sarkar po India ka ini kinong ginawai kinong pa-sim kabu ya kini gawin ka ayon ka ba ladat ailat atapor wadon ko beb hanto ka por ailat pa ya kinawai deban ko susiye ditang ka emergency hado mata perlu kibrang kami kata platform peran kami kata ka rukom ainawai joki syau brio te kini kini kursak ini tidak kursak. Ketika baginda lembah ketika kubur kepa yang asyik pinsopaban ya penbit lang ailang sebarok tamde berkutak ini ngatain ini kalau berpoin sebab baru hisu kubur dikata nak dibagi kuat ketika seng tempat bantai kita nak menjadi high press conference jika siti tinggi sampai asyik member